Dobar dan. U našoj današnjoj šetnji po Galeriji jugoslovenskog slikarstva 20. veka srećemo se sa Milanom Konjovićem. Meni jednim od omiljenih slikara. To je slikar koga ja često navodim deci kada radim sa decom kao primer ličnosti koja je bila svoja i koja je u tome ostvarila veliki uspeh. Znači, za njega je baš karakteristično to da je bio drugačiji, da je imao jedan žestok temperament koji se nije plašio da ispolji i to ga je dovelo do brojnih međunarodnih nagrada i priznanja, do članstva u Jugoslovenskoj, Vojvođanskoj, Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, do izložbi širom sveta i Jugoslavije. Kada smo ranije šetali po Galeriji jugoslovenskog slikarstva i skulpture 20. veka, govorili smo o Mališi Glišiću, govorili smo o Marku Čelebonoviću i još nekim našim umetnicima. Ja ću se osvrnuti samo na ovu dvojicu. Mališu Glišića smo poredili sa Moneom i kod njega smo videli kako je aspekt svetlosti doživljen i transponovan u sliku u našem slikarstvu iz prve polovine 20. veka. Kod Marka Čelebonovića smo videli kako su oblici, forme i prostorni odnosi tih oblika transponovani u sliku i doživljeni. I Marka Čelebonovića smo poredili, tražili uzore u Sezanu, Bonaru, Vijaru, a ovde kod Konjovića vidimo aspekt boje. Konjović je i sam govorio da se bavio čistom bojom, izvornom, jakom, znači u svom izvornom obliku. On je možda najhrabriji u tom načinu izražavanja, to je ekspresionizam i osim te čiste i jake boje, on ima još jednu karakteristiku, to je debela crna kontura. Već nam je jasno da otprilike možemo tražiti uzore za njegovo slikarstvo kod Van Gogha, kod Ruoa, Sutina, ali ne samo kod ekspresionista i onih od kojih je potekao ekspresionizam, već i kod fauvista, kao što je, znači, kod njega vidimo odjeke fauvista, kao što je Vlamenk i Matisse. Sad, ta crna kontura je osobena za njega i ona se ređe javlja kod drugih slikara našeg slikarstva tog perioda, a ona služi ne toliko da opiše oblik, koliko da odvoji površine čiste, jarke boje i da odvoji prostorne planove. Ova scena pred nama je scena iz svakodnevnog života, slika se zove Čikatončika na pivu i kao što i naziv govori, prikazuje jedno malo društvance okupljeno oko piva i oko razgovora u nekoj kafani. Međutim, kao što smo pomenuli i govoreći o Čelebonoviću, i Konjović je voleo da prikazuje obične ljude u svakodnevnim aktivnostima, ali nije pričao i opisivao, zapada u praznu fabulu i ta njegova izuzetna slikarska veština uvek je u prvom planu i ispod njegovog tog burnog temperamenta uvek je u prvom planu pre svega Konjović slikar, a ne neko ko opisuje. To je i u kontekstu priče o gruboj, debeloj liniji, o gruboj konturi, to isto možemo reći, ona ne služi da opiše oblik, ona je likovni element za sebe, nekada na granici karikaturalnog, ali izuzetno snažan likovni element koji ne možemo zaboraviti jednom kada vidimo njegovu sliku. Što se tiče njegovih površina čiste boje, za njega postoji još nešto što je karakteristično, to je istobojni crtež, kako je rekao Lazar Trifunović, a to je u stvari da recimo na površini crvene boje on crta crvenom bojom i na površini žute žutom, plave plavom ili zelene zelenom i tako. To u stvari je nova vrsta modelovanja, ne ono tonsko modelovanje koje su umetnici videli i proučavali kod Cezana, već nešto sasvim osobeno. Inače, Konjović je rođen u Somboru i najveći deo života tamo i proveo. Kao i Čelebonovića, i njega je francuska kritika, kada je boravio u Parizu, posmatrala kao slikara koji u svom slikarstvu spaja vizantijsko, kako su oni to karakterisali, vizantijsko nasleđe ili balkansko, jer još uvek ga tada nisu karakterisali kao srpsko ili jugoslovensko, spaja to sa francuskim modernim tokovima.
Taj njegov boravak u Parizu trajao je kratko, od 1924. do 1932. svakako značajan, kao i za sve druge umetnike koji su tamo boravili, i Pariz je tada bio centar razvoja moderne umetnosti, i u tom periodu on je slikao u takozvanoj plavoj fazi. A pre Pariza započeo je školovanje na Likovnoj akademiji u Pragu u klasi profesora Vlaha Bukovca, ali je kasnije odlučio da nastavi samostalno prema instrukcijama slikara Jana Zrzavija, proučavao čak i Leonarda, što je možda neobično kada gledamo njegovo slikarstvo, ne možemo to videti na prvi pogled, i posle Pariza vraća se u Sombor gde provodi ostatak života i tada do rata, negde od 1933. godine do rata, slika u crvenoj fazi, a za vreme rata bio je u logoru u Osnabriku, tako da samo tada njegovo slikarstvo gubi taj bujni, zvonki kolorit i tada slika u sivim tonovima, pa je to i siva faza, a zatim se posle rata vraća kolorističkom ekspresionizmu, kasnije slika u asocijativnoj i pred kraj života kritičari su to njegovo slikarstvo nazvali vizantijskom fazom, kada se okreće nekim religioznim motivima. Osim motiva iz okoline Sombora, on je naročito u crvenoj fazi slikao i motive iz Konavlja i Dalmacije, to su Mlini, Cavtat, Dubrovnik. A sada ćemo videti drugu sliku iz njegove crvene faze, jedno prekrasno vojvođansko žito. To je primer kako se može prikazati vojvođanska ravnica koja je za ovakvog slikara sve samo ne monotona. Kako je način na koji je on prikazao ustalasano žito na letnjem vetru, nebo, oblake, seoce u pozadini, nosi takav jedan snažan poetski, emotivni pristup koji se retko sreće, a takvu poetiku možemo još videti u Lubardinim predelima. I kako je Konjović prikazao vojvođanski predeo, tako je Lubarda prikazao crnogorski krš. I te slike, kada ih jednom vidimo, postaju za nas prosto simboli tog predela i te vrste predela. Priču o Konjoviću završit ćemo jednim citatom njegove priče, njegovog osvrta na slikarstvo, njegovog poređenja slikarstva i vojvođanske ravnice. Konjović kaže, inače ovo je iz 1958. njegova izjava, Konjović kaže: slikarstvo je čudo i uvek je zagonetka. Da nije tako, davno bih prestao da slikam. Beskrajno je i neuhvatljivo kao ravnica. Misliš tamo negde je kraj, a horizont se uvek pomera. Toliko za danas, hvala.